Jesu Kristu waseNazaretha, siyabonga uNkulunkulu ophilayo, siyabonga ngokathotinfotonke, siyabonga thwala laphakathi, siyabonga uNkulunkulu nongetulu kwaboNkulunkulu, boNkulunkulu bonke babe bayakuthobela wena, nabo bonke babe lokusemhlabeni kuthobela libito laJesu Kristu, ngoba lona lodwa babe liphakanyisiwe emhlabeni, laphakanyiswa nasezulwini, liphakanyisiwe nasephansi elwandle, sikhonza kahle babe kuthi konke tinto diyanathi legama, sikhonza kahle babe kuthi netimo babe diyanathi legama, nekugula babe diyanathi legama, lona lodwa liphakanyisiwe. Siyabonga uNkulunkulu wethu, sibonga legama laJesu Kristu, uthithe babe nasibita lona, siyawungena la kungangenwa khona. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngoba uthithe nasibita legama, sinemandla entulu kwako konke, ngaye Kristu Jesu losinisa imihla nemalanga. Umuhle thwala laphakathi, umuhle wena sonini nanini, simakadza wena umuhle, wena loyindvodza yembi, wena wenza ube yise wetintsandzane, wena awugcini lapho babe, ubese uba ngubabe etimpilweni tethu. Siyabonga wena babe ngoba awubashuni lapho, ubese uba ngumelusi longiyena yena. Siyabonga Alpha and Omega, wena lothi usaqala umsebenzi ubese uwuphethile. Siyabonga wena lomuye lomuye, siyabonga baba, siyabonga wena lomuye longaguquki, ubaba besifuna iprovider wena uyiyo baba yefulongcwele. Athina kabhala umbhali, athi ngabona nziwa liphihike tandleni temuntu, ngasenebuda nithi Nkosi ngendeje babe, asithi namasiphihike amalangcwele, siphihike ngetandleni takho babe, ngoba sikhonza kahle ukuthi nemandla esapha ngabusha. Asithi masifa babe, singafeli khashane nawe uNkulunkulu wethu, ngoba sathi kahle ukuthi nasifane entandleni takho, wena unamandla kusakha usende sibebasha. We give you all the glory, we give you all the praise. You are worthy of all the glory, you are worthy, you are worthy. Look through money akufadele, wena lo baba twatinzawo tonke, wena lo baba twatitalo, wena lo baba twatikelosi, nathi babe sishona makerubi, sithi kwena wena lohlele esihlalweni. Ungcwele, awulinganiswa nalutho, kuthi baba lokungaphakama kwendlula wena, wena uphakeme kwendlula amazulu nomhlaba. Babe siyabonga ukuthi umhlaba usenabelo setinyawo takho. Yenabela babe kule yami impilo, qala ngayo uNkulunkulu wenabele kiyo, qala ngayo babe wenabe moyethu, bese wena mathanza babe, bese wena uyasebenza nokunciphe thina babe kuphakame wena, nokwehle thina babe kuphakame wena uNkulunkulu. Thina besingaba yini ngaphandle kwakho, besingabhekaphi babe uma wena bewungasusa buso bakho kithi. Phandle kwakho babe asinako bungithi, ngoba kuwe Nkosi sifumana ubunjalo bethu, kuwe babe sifumana amandla namasha, kuwe babe sifumana kuphila, kuwe babe sikhonza kahle uthi tasifuna wena kuqala, konke kuyawubese kuyangethetelwa ngetulu kwalokho. Sithinga wena Nkulunkulu, sithinga wena babe, we give you all the honor and we bless your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. I greet you. Siyabingelela bazalwane egameni leNkosi. Thank you, Jesus.
Hallelujah. Hallelujah. Ngibingelele our apostle, ngibingelele Pingceke udala ekhaya, ngibingelele bomama nabobabe. Hallelujah. Ngibingelele na Sunday school. Hallelujah. Thank you, Jesus. Akukho lokunganani lesingakusho phandle kokuthi sathi yena lo ngumqali nemphelelisi wokukholwa kwethu. Jesus. Lathi yena mina ngakwadi useselihlwili. Ngase sengiyayibheba lendlela yakho. Kube bekungasuke lo wasathi sihlwili. Yeah. Angiboni ukuthi ngabe letindlela tethu tihamba ngalendlela. Hallelujah. Ngiko kusinikete amagunya ngokuthi noma singasaboni kuhamba kahle sibuyela kuye sithi uthithe wena usathi silihlwile. Uthithe wena uyihlelile lendlela. Yes Lord. Ngiya understand kaNkulunkulu ukuthi uyihlelile lendlela. Uma ngabe wena uthithena uyihamba lendlela njengokuyihlela kwakho wabona ukuthi bekufanele ngihambelana. Ngibonga ukuthi nawe uNkulunkulu. Hallelujah. Jesus. Thina sibese sesibana lokho kuthi yankosi noma ngabe kwenzakalani la ndleleni ngibonga ukuthi wena ukhona. Jesus. Usethembisile bazalwane wathi angeke asiyekele. Noma ngabe singena emalangabini utawungena nathi. Noma ngabe kufika tikhukhula ngeke tize tisikhukhula. Bazalwane uNkulunkulu ungilelivi lakhe. Hallelujah. Ungilo cobo lwakhe. My God. Uthina ufunza letinto utithathe kancane. Hallelujah. But nasewutibona lampilweni yakho sekwendeka letinto uthi mani nayi lento bekayisho nakathi mina ngisicalo nesiphetho bekashona ku. Hallelujah. Jesus. Ngicela sifundzeni bazalwane kuSambulo chapter 4. Bayabonga kuwe Baba kanye nemvothana futhi kanye nawe moya oyingcwele sithi chapter 4 bazalwane verse 1. Hallelujah. Hallelujah. Emva kwaloko ngathi ngiyabuka ngabona umnyango uvuliwe ezulwini. Livi lekuqala lengaliva likhuluma kimi lalifanana nelelicilongo lathi yenyukela la ngitakukhombisa lokhu lokufanele kwendeke emva kwaloko. Masinyane ngaba kumoya kwabonakala ezulwini kume isihlalo sebukhosi kukhona bekahleti kuso naloyo lebehleti kuso abenebuso lobukhadimulisa kwelitshe lejasipe nesadiyo. Lesihlalo sebukhosi sasitungeletwe ngumushi wenkosazana lo ufanana nelitshe leliluhlata leliligugu. Sihlalo sebukhosi sasitungeletwe nguletinye tihlalo tebukhosi letingema-24 lekwakuhleti kuto emalunga langema-24. Lamalunga abembethe tingubo letimhlophe afake nemichele yegolide etinhloko tawo. Kulesihlalo sebukhosi bekuphuma imibane nemavi nekudvuma. Embi kwaso bekuvutha tindlwane letisikhombisa letingimimoya lesikhombisa yaNkulunkulu. Hallelujah. Embi kwalesihlalo sebukhosi kwakukhona lokwakunjengelwandle loluyingilazi lolalukhanya lubonakale ngale. Kwakutungelete isihlalo sebukhosi kulowo nakulolo luhlelo. Lidalwa letine leso naleso sinemehlo lamanyenti ngembili nangemuva. Hallelujah. Amen. Amen. Sidalwa sekuqala sasifanana nelibhubesi, sesibili sasifanana nelithole, sesithathu sifanana nebuso bemuntu, sesine
Sifana nelusweti lolungizako. Tonke letidalwa letine, tatinetiphiko, tatinemaphiko lasitfupha sisinye. Hallelujah. Tinemehlo tonke indzawo, yonke indzawo, ngephandle nangekhatsi. Tatihlabelela imini nebusuku. Ingakhawuli ithi, ingcwele, 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 Inkosi uNkulunkulu Somandla, labekhona, nalokhona, nalotako. Hallelujah. Siyabonga. Hallelujah. Hallelujah. Sisafundza lana bazalwane. Ngithanda ukukhuluma nge-upper room. Hallelujah. Hallelujah. Kunendzawo bazalwane la kuthiwa khona i-upper room. Kude indzawo lemnanzi njengendzawo yangetolo. Hallelujah. Uthi lo mbhali nakabhala lana emva kwaloko ngathi ngiyabuka ngase sengibona umbono umnyango uvuliwe ezulwini. Hallelujah. Ngathi ngisalelele lo mbono wathi le live yenyukela la ngitokukhombisa. Hallelujah. Kunetinto bazalwane lesingeke sikhona ukutithola uNkulunkulu singenyuki. Hallelujah. Jesus. Kunetinto lesingeke sikhona ukupenetrate kito singekanyuki. Hallelujah. Kwenyuka bazalwane kungashukumbe tinto. Awudingi uzicance ini. Ngalesinye isikhathi lokwenyukela lana ngilokhu surrender wena nje uthi mina kuleli leli ngiyakuyekela kuhle. Ngiyenyuka. Hallelujah. Lokwenyuka bazalwane lokuthi mina ngiyalokushiyana i-comfort zone yami nayi ngiyicanga inthaba ngiyolala khona for a weekend kuze ngibonana naNkulunkulu. Hallelujah. Uthi lo mbhali lathi lenyukela la. Sikhathi lesinengi siyaluza iphimbo lasimakade nalithi yenyuka wenyukele la. Sibeke tincabekelwane. Inkosi ngoba uyathi mina nginebantwana awu understand uNkulunkulu ukuthi mina ngide kudla. No, uthi uNkulunkulu yenyuka wenyukele lana. Akakathinge ama terms and conditions la singako step sakho sekwenyukela la atokukhombisa. Amen. Angeke uNkulunkulu akukhombise ungathathi step. Hallelujah. Uthi yenyukela la khona ngitokubonisa. Uthi nabanyuka lo mbhali lana uthi wasese uyabona. Hallelujah. Ngoba ngeke sibone sisela ku floor lephansi kufuna siqanza kuze siyubona. Kubona kamoya bazalwane. Angeke ulale namuhla wakwasho njalo umfundisi. Wathi angeke ulale namuhla uvuke kusasa so prophesya. Angeke kusekwenteke kanjalo. Ufuna wenyuke. Hallelujah. Lokwenyuka kwakho kungamthatha 20 years. Lokwenyuka kwakho kungamthatha umshado wakho. Solo uyenyuka. uNkulunkulu ufuna ukubona ukuthi kahle kahle wena umephi nami futhi wena ungethembeka kangakanani. Athi yenyuka because angeke uNkulunkulu akwenyuse angakuphathisi something. Angeke uNkulunkulu azathathe akusebenzise angakwenzi bazalwane. Lempo yakholwa yendaba behind the scene. Kukhani iphumela labantwini. Angeke ngiqale kuba iworship labantwini. I start behind the scene. Kuthi mina nangingedwa nalendlini yami, what do I do? Ngimtshela kuthini mina uNkulunkulu angitshela kuthini. Angeke ube worship namuhla. Thina sinemilandvo. Usithi umfundisi wasina singakutshela imilandvo yethu. Kuthi siyakwazi yohlala entsabeni weekend yonke. Nawufika entsabeni ube bede ushona inyagama lento utshela uNkulunkulu. Ukhohlwe nokuthi lena intsaba endiwedwana. Uthi phansi ukhala the whole weekend. Uthi ukuthi kodwa labe ngiyapha. But uNkulunkulu losemazulwini abadinga wena nje. Abadinga nje lo wena. Kuyadinga lesinye isikhathi soba utihlukanise. Ngiyayivela iworship leta uhamba iyawuma phambi kwaNkulunkulu. Uyabona babe ngiyayesaba lendzawo lethiwa ipulpit.
because whether lenza wolena definitely angeke wehlunga attack wema kulenza wolena katha it's either ubuya yoshaywa noma uyashaywa kwanyalo noma usaya khona one of the three uthi ke lo mbhali ngase sengiqala kubona nangqala kubona uthi ngase sengiyabona lohlele esalweni uthi bekakakiwe kunamusho nkosazana uyabusho konke uthi kube ngikhuphuka nakuye ngase sengiyabona Hallelujah. angeke ubone ungafiki uNkulunkulu kunetinto lefuna utibone because wena sona awufuni wenyukela uNkulunkulu angeke uzutibone. Hallelujah. There is a power in the upper room bazalwane. Yeah. Kunetinto kunemithandazo lengeke ngithandaze abantu abambasabuka. Amen. Kunemithandazo lebita ukuthi balale bese ngiyavuka ebusuku ngibabita ngemagama. Hallelujah. I speak upon their lives. Kunemithandazo lebita ukuthi bake bahambe ngalenyendanga kukhona nokuthi ngikhulume Yeah. because bakaze babuta thema ke bothini na uthi kanti they don't understand ngokuthi mina I wasn't in that realm mina bese ngiyona kulenye irealm lebe yithi sale nyalo inkinga yethu bazalwane siyawukrema umthandazo kanti uNkulunkulu akakrenywa angeke ngithi nangifike lana itolo ngahlabela lengoma lena kwagcika abantu bese sengithi hayi vele lengoma lena isilwane sasa because inkinga yethu ma worshipers yinye nawuphuma kakho the first question lefuna uyisho Nkosi sengiyakhona uthi angiyokwendani ndofike ngithini labantu because angeke uze ude lana empty uthi ngesontweni Nkosi ngiyowendani ngiyothini labantu bakho because utokutshela uNkulunkulu ukuthi okay loya udinga ihealing mtshele ukuthi mina I am alpha and omega akutshela ukuthi loya udinga imali mtshele ukuthi mina I am the provider utotshela nguye. Hallelujah. Hayi uthi sawufika I'm so sorry bazalwane but vele lokwethomoya kuyangehlula mfundisi ngiyaxolisa yabo sawuthomoya sithomoye but after all kukhona nangafuna zuze Kristu akakamzuzi because wena le worship yakho ivinjwe ithomoya wathi khanza ngathi yathi angahlukune ukuthi ngise jump street nje la awujayive kanti kube that worshiper itsena ibamba le mic ngalesikhathi sethomoya athi uNkulunkulu ngithi mina nayi le ngoma lo muntu bekadawuvele ayekele bonke athi this is the thing engiyidele Jesus. kusho njalo umfata seshuneme sikhuluma ngeupper room bazalwane nawungena ku-upper room kunetinto lekufuna utishiye ngaphandle Hallelujah. kunebantu lefuna ubashiye ngaphandle kunetinto lefuna utiyekele because nyalo soku-upper room Yeah. Jesus. uyafika umfata seshuneme sofelwe indvodzana yakhe nawufunza 2 Kings chapter 4 leko 30 something nakafelwe indvodzana yakhe uyagijima uya kule ndvodzana kaNkulunkulu into yokuqala la yena umfata seshuneme nakenza Elisha naGehazi every day abemupha kudla nayenza ingcebo beka yipha kudla waya ngekuya wathi no let me build an upper room lasho ukuthi sale mina nyalo it's more than the food now sale ngenyukele tulu nyalo sale ngimakhela ishelter in our home uthi nakamakhela bambusisa ngemphala uNkulunkulu kuthi ekuhambeni kwamalanga uyafa lo mphana first step nawufelwa ngumphana umbuyiselela wamthatha khona inkinga yethu asiconzi ukuthi thina side bantwana banemnikati wabo nangabe utotitshela ukuthi umphana ungewakho angeke ukhona kumcontrol nangabe utatitshela ukuthi umphana
ubusela lendlini lengetulu uyamlalisa embhedeni sewufile emva kwalokho uthi nyalo sengifuna lelive lesiprofetho lento uvusa lo mfana because lo mfana kwaprofetho ngaye nyalo sewufile sefuna ubuyele endvodzeni yaNkulunkulu uyagijima Jesus. lokumnanzi kunye uyafika Gehazi uthi make ngabeka uthi no it is well because kunetinto abazalwane letingadingi ukuthi ngitshele umfundisi at times ngidinga mina straight ngenge to the upper room because kutshela umfundisi semfundisi ngimesaphila itolo uthathe awuhlalele phansi wena lapha kanti mina if I go straight to God it's God ngimi ngonile God has a way of cases I will deal with you ngalendlela nayo mina I so much pray mfundisi njengatshela labanye bazalwane intolo besinema worshipers ngithi mina ngiyathandaza ngathi singathi nasimela pulpit isanda lemfa yethu yaperforma mfundisi ngoba siyaperforma mfundisi siperform esikhale mfundisi sikhale bese uyahla uNkulunkulu athi awume preach ngoba ngelomsindvo ese kube kanye athi hayi wena hlala lapha because thina sibhangazi ukuthi konke kuhamba kahle kanti asikaqali kuye savuma athi Nkosi ngonile kunye lafuna sikwende Nkosi ngonile ngonile babe ngithethelele yena utoba sisose kunye bazalwane Nkosi ngonile angathi bazalwane ukuthi singaze sende njani lokuvuma nje lokho babe ngonile bengingafanele kubithwa ngomfana wakho ngakho Nkosi ngiyacela ngigeze kabusha uNkulunkulu unamandla onke akusenda sibe basha every day nakafika belo mfato waseshoneni sekamenzile Gehazi uyotshela incebo yaNkulunkulu ukuthi lo mfana lo wathi wena ngitawuba naye sewube sewuyafa Hallelujah. uthi Elisha thatha imvubu yeGehazi hamba ubeke kwalo mfana ahambe nemvubu Gehazi afika ibeke umfana angarespond asito tonke timo letidzinga abaprofeti akusito tonke timo letidzinga ukuthi sihambe siyo-anointwa akusito tonke timo letidzinga thine ngokuthi sihambe sireceiva tinto tethu thine ukuthi sihlale noNkulunkulu ngithi Nkosi here I am ngonephi babe position me and then babe kumanje ngeke sihambe sireceive Hallelujah. phela uNkulunkulu akasiso silima bazalwane basho lenyingcebo yathi uNkulunkulu akalibali thina sicabanga ukuthi uNkulunkulu liphele nalithi iBhayibheli akateli akalali wherever you take a step usibukile angeke azatele uNkulunkulu bese thine-ke senda konke ngaphandle sesiyabuya sitowenda ngazuthi Hallelujah. hayi lo wethu uNkulunkulu mhlambe lona uNkulunkulu no God of my papa but the God Almighty cannot Jesus. because thina sifa lapho God of my father you don't even know the God of your father but there is a God of your father mina I know my God that is in heaven angathi bazalwane but mina I know my heavenly father because uthi Jesu nakasifundisa kuthandaza uthi thanini babe wethu wesezulwini there is only one father hallelujah uyaqhubeka belana bazalwane nakaqhubeka Gehazi abeka lemvubu I respond but lemvubu uyithathela umuntu waNkulunkulu but I respond Hallelujah. uyajiba nayo ubuyele emuva nakabuyela uthi akavuki lo mfana ithi lelivathana uNkulunkulu asambeni siye khona thatha in yami Gehazi na in yami asambeni siye khona Hallelujah. nakafika lena into yeqala la yenda waqanga waya in the upper room labekwe khona Amen. lithi iBhayibheli wasesewuvala umnyango haleluya wathi nakawuvala lo mnyango lithi wasesewuyela embhedeni la kunalo mfana khona wasesewuyela ethi komfana
Hallelujah. First step to your destiny. Yeah. Ngena into your upper room. Yeah. Ngena into your altar. Uvale lo mnyango. There's no need to have your channel prophet to go to me. I am taking a 14 days fasting. What for? This is your upper room. Just take the step. Because you will be doing. Take the step. Then close the door. Hallelujah. Invite mina ngabitwa lapho mina sithi wenje lelivika ngidle kudla kwami kahle. So uma uthi wena sambeni siyantabeni kunjanjani mina ngakuthatha hawu mina ngisahamba. Uve ngazuthi mina angisekho in line of prayer. Kanti ina uNkulunkulu ubite wena wathi mina I want to deal with you. Yeah. In my own way. Wena wahamba wa invite abanye. Amen. Hallelujah. Amen. Kwami nje kuni-invite abazalwane kuthi kuyaphileka ku-upper room. Hallelujah. Ku-upper room ulafika singconule khona Hallelujah. uvale lo mnyango uwedwana uthi yenkosi ngina nalithumba nali abaliboni lele ngihambe nabo but nali lelithumba nkosi lelithumba leli alipholi and ngendlela leselingakhona babe seliphuthukana nalalabanye abazalwane ngiyafika sikhulume khona in the upper room ngoba thina wathandaza lana wathi babe intolo ngiphingile sawuvula emehlo thina sikubuke sawuvula emehlo vele sikubuke. Kanti in the upper room wafika wathi Nkosi intolo ngikhiphe sisu ukhale ugicike phansi uthi babe that is my son. Lo wami ke lona lovuma ntono takhe but waqhamuka lakithi watosinjilodela thina bakamoya siyasefa. Thina bakamoya siyasefa and kuba buhlungu mfundisi kuba buhlungu isabeli worship utibuta ukuthi kodwa na umuntu lomdzala wendana. Hallelujah. Kodwa na wendana uve ngathi bangumsimvo. Hallelujah. Kodwa wendana. Hallelujah. Adala keyboard player smooth ukuthi uyadlala but ifika lento isikodwa na wendana. Hallelujah. Siwasekakhulumile moya nisifone step lapha phansi siwasefa moya athi hayi khona mina nyalo I have to intercede for this. Loya akakahambi kahle angene lapho Nkosi maye simakathe selekelele yabona sikahambi kahle Nkosi kodwa for the sake of the service uNkulunkulu sendela umusa ifike ingceku lana epulpit ibe bathe fire kusiko kanjalo akusiko kanjalo angeke ithi fire no fire uwele namhlabathini loligangatho lo fire awulwele namhlabathini vele lokhanza ukuthi uvulekele lo fire ngoba we cannot receive imoto kamoya siba sisenyameni at least for the sake of the word salawendela lona uthi Nkosi ngiyacela Hallelujah. yebo sengikwandile konke liviki lonke but for today moya ngcwele ngicela nje salungeza before uqala konzweni Nkosi ngeze babe ngendele umusa mina ngedwa babe ngendele umusa babe mina ngiyathi hlambulu thina lesibhatali bazalwane. Hallelujah. Sibatali thine and uma uhlala nalabamphana uva ngazuthi lengcondo iyasangana at times. Mina bazalwane I'm a single parent. Hallelujah. uNkulunkulu wakandela nje umusa nganyelanga 2014 ngashada bazalwane ngishado lomhlophe ngabangumake kwahamba emalanga because ngiconza ukuthi uNkulunkulu bayafuna ukungisebenzisa in a way wasese uyamqhweshisa ngathi Nkosi uma ngabe uyinthando wakho let it be because the Bible says ngiyada nje usho njalo Job futhi mina ngitawuhamba nje. So praise be the name of the Lord. Wasibusisa uNkulunkulu ngalabamfana bami labathathu
Ngibathi umfundisi ngingumake. Ngingumake bazalwane. Awubesabi ukuthi ngingumake. uNkulunkulu asesendele umusa. Na ungumake. Bengisho bona mfundisi itolo na ungitshela ukuthi ufuna into preacher. Ngigulela bikulonke ngalala phansi. Ngathi no what? Angitshela nje umfundisi ukuthi I can't come to church. Because bekuthi angilale bazalwane umkhuhlane bothi nje angilale. Angilale kangabe angiyanga ngisho Friday emsebenzini. Bengilala kuphela kude lokunye bengikhona kwenda. Benginathi medication ngidle ngilale. Thina sekwendekile konke kwangena i-invite ukuthi uyohlabela Monday kuphi kuphi ngathi hayibo kanjani ngoba nakuthiwa ngiyohlabela Monday pheze ngiyapreacha Sunday ngiyala kuseni bazalwane ngithi hayi namanga sathane ngihamba ngenkonzweni yalo and umsebenzi kaNkulunkulu bakhamka bahlaba inyanza leyo umfana akho bamshayela haligilana and sinalabanye abazalwane nabavaventana ngithi mina okay but that was not okay. But like what must I do? Hi, Bella, get you but okay. Now figure me, we are called okay. Sorry, my boy, some so something. Yeah, father, when you don't take a stand, me. No, ngilayela bazalwane the last time ngixoxela umfundisi nangisuka lana Global Revivals nangisuka lana ku first day kuthi igama labangangitshelanga lona ecingweni bathi ungabona labazalwane nesihamba nabo bathi wena awuphendule ngani ngithi angiphendula ngithini nje because this person has to talk everything. And I'll say thank you God because so me. Hallelujah. Ngawuthini mina ngekwami nje. Yeah. Kunetinto bazalwane lekufuna singatendi thina ngelevel yethu. Amen. Because nasingatenda ngelevel yethu kuwonakala. Yeah. Bathi nomunye nina bakasikhonze ingcondo tena athi phili kahle. Ngathi hayi usobona. Vela abaphili. Laba ngasikhonze umfundisi kuthiwa bayabamba indvodza bayishaya. Nje literally. But mine uNkulunkulu wami amuhle. Amen. Wafike wangisetha apart. Wakhansela lesibongo. What when you are the child of God, you are not a sponsor. Because uma sawuhamba ukuthi mina ngingilangeni mina ngidlamini wekune. Ngeke sizafika endzawo sisena bodlamini wekune. Ngalesinye isikhathi nawenda indvodza uNkulunkulu uyakhohlwa ukuthi mina ngingumnguni wasebuhleni. Uvela uthi mina I'm a child of God. And the moment you take a stand, what you have to mean I'm a child of God. And lendlela lengingumphana uNkulunkulu ngakho I don't dine with these things. Angihlali la ngale tinto khona lethi. Noma kungaze uthi wena uvela unyuke uthi no God. This is not akusiko phela ngoNkosi lokho akusiko lo lokho kaNkulunkulu ngiloko kutomhlola ukuthi vele bengiyowenda kona yini because siyahlolwa uyabona my sister my worship mina nyalo angeke sengiphuke ukuthi lokho sokuqala worship bese kuthi meet this is how it works the moment umthinta sathana uthi hayibo ngeke and ngeke lokwenza amaphutha etingcebo uthi ungamitha wena but hey go there kanti the moment lefuna ngabe tingcebo uthi come closer sis kuhamba lapho hayi uthi ngoba wena vele nje wena bosonene wena Nkosi yami waze wathi nje Jesu inkosi uyasukuma sathana uthi angiva waphinda wathi ngithita mine God is my father athayike stabesborn uphaka imbi uthi uvimba lokho kuvuleke ngala the moment uvala ngala kuvuleka ngemuva ubebathe uNkulunkulu kodwa na mina ngedwana sengenteni lelengaka akusingawe kungalento loyithwele and lento loyithwele kufuna uyidelive kubantu basitakala ngeke sathana sakekela because uyathi how dangerous you are now fika phambi kaNkulunkulu so mina uNkulunkulu bese uthi baba speak I am listening
ufike nje umela pulpit uthi Father ngiyalokhuluma wena mina ngiyehla uvela kuthobisa uNkulunkulu uthobe bese yena sewuyakhulumela ngekuthanda kwakhe. This is the time lapho khona kufuna ama worshipers of this place. I'm worshiping uNkulunkulu like never before. This is the time set by God. Lapho kufuna wonke umuntu nakangena in this church angene aducike not because unenyoka la ngempilo. Ngane la ngimfundisa ishito ngathi. Ngalendlela kulamalanga lesinengikhali ngakhona. Sinema worshipers suspendwe kakhulu. Yalo sekufika lesikhathi la umema khona. Bangibona ngifusha la ipulpit iphumele nyoka la ngaphansi. Sobona lokuthi sekuyasetshenzwa nyalo. Because siniwe gibele ama pulpit ube bathe haba Father yokhaba ithi lento we. Ube bathe my Father my athi kuphi. Yabuta moya ncwela kuphi. Where are you? Yana sifuna nasingena lapha eminyango sibe ukuthi this is the place. Singene siqhubeke. Hallelujah. Nasingena la phansi. Siyakuvela mfundisi. Jesus. Hey siyakuvela nina nisathatha abafati. Ngoba thina sawubachela ukuthi yemake hayi kanjalo. Make akahambi kanjalo. Make akabhiki inyawo uyaconza. Hallelujah. I'm so sorry bazalwane. But vele sethe ushumayela. Hallelujah. Sibachela ukuthi it's either uyembili noma uyemuva. You take one direction. Angeke uhambe tonke letindlela. Nangabe uhamba tonke simele kancane lapha sakumusela nawo. But uyastrunga. Uyastrunga because sine sibambe uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu nyalo bekale. Nkosi ngihamba njani mina nginemalimi. Hey ngiyakwadi Mosa. I know ukuthi unemalini but ngithi khona. It doesn't matter ukuthi washiya ubulele but mina ngithi go back there. Because my people are suffering. Go back there. Ufika wena futhi ulungise lento wena. Uthi manje uNkulunkulu mina masingemali mina ufike ngithini mina uthi no. Mina ngithi introduction. But if bona bafuna ukuthi uintroduce tell them that I am that I am. Amen. But awusale batibona ke bona. Wena nje batshela ukuthi ngiwuye longuye. Ngikulo uNkulunkulu wangaleso sikhathi. Hallelujah. Lo uNkulunkulu wangaleso sikhathi. Mina nje ngihle ngibambethe kuphela preaching. Ngithi lokusala me and my kids salala sijile. Whether wena uNkulunkulu ulele nangabuya lana but I know ukuthi sawulala sijile. This is power of faith. A fight of faith bazalwane. Lo ukuthi mina carrying this big God inside me. Mina ngihlula into lencane. Ngitholela uNkulunkulu longaba. Lo create everything. Washayiphisa konke. Wadala tilwane wadala konke. Sengahlula into lencane. Athi yena silver and gold belongs to me. Mina sengahlula nje uHosi. Mina I need this. Today now I'll provide. Kodwa lokungasehlula thina naye. Nasihamba naye. Hallelujah. Amen. Angathi bazalwane phathi nje. Ngicela kuma lapho. Ngicela challenge ama worshipers. Ngicela kakhulu ama worshipers baba. Nama intercessors. Ngisengake ngeva ukuthi kunama intercessors la ekhaya. Ngeke ngeva nje ukuthi kunama worshipers but ngisengeva ngama intercessors. But ke lengakusho i-intercessor i-worship. I-worshipper i-intercessor. Kuyahambisana. Angeke ube i-worshipper ungathandazi. And angeke ube i-intercessor unga-worship. Because thina ma-intercessors we download direct. Hallelujah. When you download direct from God, angeke uNkulunkulu azakubukisa. Utokutshela ukuthi nyalo I'm giving you the song. You need to worship the song. Nangoma leyo ngayihlabela kuqala service is your prayer service. Umfundisi athi amen. Angashumayeli athi amen. Asivalele inkonzo sihambe. Akuthini ukuthi lembo sigwedle. The reason sigwedla thina ukuthi
sithethele tinfo phela emhlabeni sathi beka la ngatule mahlombe sase sesithatha loNkulunkulu sesimbeka legcineni kana sithethe yena kuqala sambeka sathi Nkosi here is the situation and nguwe ngalana mina ke ngimile nyalo ngibukela nini ngale situation angeke asayekela angeke asayekela ngiyabathi basalana ukuthi angithandi ukugubha my background otherwise nangake senengixoxela inkinga nawo Pastor Perfect baba ngabe ngiyaxoxa manje ndahamba ngiceba kumphathi wakhe husband wami bekamphathi wakhe groupini yakhe manje ndahamba ngiceba bazalwane ngamisa bathi nje uNkulunkulu amuhle mina wangaweda kanganga kuba ngifuna encourage umuntu lovangaza uthi ufila lost mina wangaweda kanganga kuba through my divorce mina I never took a step I never took a stand I was like I'm not going back there that's final I'm tired sengiyagula ngine depression yalo sengidla amaphilisi about depression and everything so angilapho I'm good this way yaqhamuka family yathi if ungabuyelile masibale thina in your life and don't even report anything to us ngahamba ngabuyela ekhaya ngafika ekhaya uthi uhleti nje uve ngabe bena bekade ekhatha imvotha lenjani anyways that's sort ngakhala bazalwane I was crying day and night until emsebenzini wami cause it's medical aid bangiletha just a psychologist lebeyidila nami weekly 3 times a week because I couldn't bear the situation ngafika kulesinqumo yathi lalela phuma environment lengakusuthi 1 Jesus 2 value yourself 3 take yourself first bese ufocus kuloko kunikeza ijoy yini kujabulisa yathi sengide nale mfana ngijabulisa mina kodwa nje lokuchaza like what do you do when I'm in special time sir I just go to church nje ngide vele bazalwane hobby lenginayo ukuthi ngathi ngiyebholeni noma ngide go lebenginayo like if you enjoy going to church go to church lebenkwenda bazalwane Saturday noTholiday kwesompheni my god ngiyayiwash ngiyayineka thambama ngiyayiphanyeka etulo Sunday ekseni tobeka titulo ngiyalungisa amapulpit 10 o'clock qala intercession that was my daily routine Monday to Friday ngisemsebenzini week uNkulunkulu nakafuna kwenta imvoda yakhe ngawo wangathi lo muntu uthi it's Sunday it's Sunday kufika isikhathi la uthi khona ngesonfeni but no one is going to church kuyo masimini kenda ngesive ngawo umfundisi and utohlala abazalwane lemasimini bamekhisha sho ukuthi ngenwa ngalo 10 hayi ukuthi iphunywa ngalo 10 kungenwa ngalo 10 ngabona ukuthi yabona Nkosi lana kahle kuliwa nami I had to go siyabona nyala hambe nje ngohlala nabamfama emcashweni uqale from zero I had to start there mina nje ngiyangithuka ukuthi umuntu mina ndlini yami ngide ini mina guys mina ngicala ecanisini nalabamfana without anything ngithenga itafula mina nginabo sevela khona ngihlala endlini ledegesi khuluma ngombe ya 2 years back ngaqhubeka ngathi Jesus who is God who is God bese ke wena namuhla sotokhalisa ukuthi mina vele ngilele ngingadli who is God to you
Ngiyacela bazalwane. Ngidon encourage. uNkulunkulu munye. uNkulunkulu munye. And baba Mdlovu. Nakasengakushaya uNkulunkulu ngamake. Asengakushaya ngamake ube bathi uve bathi makubekwa imoto lagedeni. Usenkathi baba. Ngiyavela. Fire. Yeah. Ube bathi kuthiwe nje baba Mdlovu Jolana Pretty. The whole pastor. The whole pastor. Ube bathi kanjani ngoba mina ngibona afika futhi namaka Pretty akahake. Hayi make. Hayi, but now ubona lama charts abo bobabili. Phumile imali yonke yayamake Pretty. Ngothengela abantu abakade impahla zesikole. But wena ngana kude ngisho kuhle. Jesus. But in prison boy, starting course. Wena lohlala esihlalweni senkosi. Wena lobusa kuze kube phakathi. uNkulunkulu wena akekho njengawe. Usho lesimo sikhona. Yeah. Mina was so blessed. Mina bengibusiswa ngengcebo mfundisi. A man of God. And the way is serious ngakhona bazalwane. Yeah. Nabangafika la, ngam-invite one day. I sesema friends bazalwane. Amen. kaNkulunkulu akucatshana kuyahlukana nje. Amen. La ngafika la, dakubambela kusuka la keyboard, akubambele ama drums, akubambele. Kodwa la ngakubambele wona. Akubambele mic, kodwa la ngakakwendele wona. Yeah. Nje. Mtsimbi. Bese kuyendeka ke. Ngizama kusho lokho bazalwane. Kuthi uNkulunkulu usetasitraina ngetindlela letehlukene. Ungesabi ukuthi nasekakutraina sisi. Ubuyele kuye uthi Nkosi, I know ukuthi this is you. Uthi tayela tasinika lokuhle, asinike lokubi. Solo wakhathini ngoba kude ligolide lelitawuba ligolide lingengce emlilweni. Utasinika. That is why avuma nakuJobe nakamcela Sathana. Wathi ayi ungamthatha nedi nje. Unalo nedi nje. Ungathatha umphefumulo wami ngoba uphefumulelwa ngiwo. You can touch everything. That is why thina masilele phansi. Siba solo sihlabela sithi Nkulunkulu munye. Kunye kudala kunye lesikwatiko. Sithi Nkulunkulu